no yensa ye gu nyina kire de ye bompa de adwuma no kura npo no ni ankrata asema wora aban oye mo ho no ihe de nkitanwu de wora Atlantic wonye edi no wonye edi mo na akwa akiri okay also yi ase yen hu de aban de nkrata na mo ho nkoten da wonye betan yi ne mom ye hawa na ye kan de 1% na aba so ba me na first of all mom aba akwa na aba so 10% na royalties na wetum wa fight onyo eyema ekodu 10% no yen je fine ebabo community no ebabo Ghana man abo mfante man nti ya da aban ho no ore ya de abako aban aba ewe ya say lithium a nka professor Ben wi mewe ye nti memfa lithium ho asam no emfa nye politics mo bia internet TV so radio so emfa nye politics na onkoba nde sabe nye na nanu ma ye okruma ene mpanyifo a ye okruma no yenyim ne a ye de ekru no be den ye de be sa Atlantic fo wo ye bibia a ochi a mimitumi fra won awa ha aka che wo say na mo ye no mani nyu but won ye bibia bo ne bia so da na mom se bibi chire me ma adwene o ho dwumedi a wo di no a mutumi fra won so wonya ta bir wo de ba o che chirem wo de chire nti Atlantic fo wan mo ye won tie wo community a okay esan se lithium no adwuma no so esi awoya ne na so nti lithium fo no so woni awoya yen ho agoro wo ba no me akasa me fie we training nkofo ba me ensa a sisi a wosan wo adwuma no mu a wo ye adwuma a na nka ye adwuma bi a chako business ne ye twendua ye we so omo ko obi afum na omo ko sa nunua a ode ba shubiru na omo ne tenase enne ne kasa na omo sorting out omo atue ne ka wo ba community nka first nka dem time wo baba no uhu obi a bande because of Atlantic lithium tea wa fa bobu a wo kru mai na sa wo ye leblo obi kura water flowers so ye tue ne ka ye hu de akotua Atlantic for the tua improvement a wa fo improve wo ha no oye yi so intina na nanom na community ya yesra ban de aban momoden na nkrata asem bia o de mo bia no o de mo interesting babedi ewo ya lithium nanoma info na asha ase ekasa ede fa my father say koma kingdom herb o na ko fa kingdom garlic bitters kingdom garlic capsules ede abadwaso eye do tatahwe se eboa masrade adori ni padwen mi enane no kakakra eyi ase kra de free wonum immune system na anu ayemre etiare kakra be ni padwen mi yade restusu nkonimu a unya kingdom garlic bitters kingdom garlic capsules ni nyina ye adu ko betimi ato bitters betimi ato capsules New Kingdom Ginseng Power Capsules. Tio, New Kingdom Ginseng Power Capsules. Emema ne dia. Ba am say the be fatu tinsa pacho enye aphrodisiac. Why? Tinye dra onu wi na na oba de kwa akodampa so da bi. Ne mo eye aduru aye ni pedua ne mo dwuma. Ne amanti be ma mema yosem aba fom no sa sinto wo sisem no na adu na kwa kla ni nyina fi osem ya dande nyina ahoden be ho eno ne New Kingdom Ginseng Power Capsules tremendous no so ye ma ne de ma ne siesia infio no eyi white ni nyina de afiri wonum Ghana ba bi eton do bi akwa se be ka kingdom de pa bi ato edufofo ni enkyere Okanshi Drug Lane Kingdom Herbal Center bibia na 0275 804 064 0275 804 064 and 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom Osino Challenger Dr. Bufam Chone anopa akram ji so ho ye Yankopon shira oni ade pa wo ye de ma o man Ghana wadaroma ene no pase wo dwa so a Ghana fo nya yaresa enya ho digire na so ebo adwuma bedin de akwasi ensia
Mamemfa etrim kwa kese e confirm Eric Ejay, member of the NDC National Communications team, na say bono Deputy Regional Communications Officer Emma NDC Amikwene, or a board member Edema Suma Rural Bank. Eric Ejay. At the board of directors Suma Rural Bank no Eric Ejay e ka board no bi. Congrats bro. Ya mention no nyo kese na onim die ni so ehuna wanya no Badwam edmeko no enyina na so yepa. Alepa ye ni komo dia fa lithium yi eho. Me se oti asem a eye awo ya hene e de etodwa. Yes, o ma church se eya de pa ya e de eba wo mu krom. Eya de a ebe boam wo mu kro no asore jare na so eti na ma mabura na kenka ne kasabio wada empan no wa sha say come because wanya bibi yo. Eti eye. But another say call it on a by say that 1% development levy I found no kayem page mu ko best 3%. Enu ka man fan to nchakra. Me se na ese ka se foto na ye bono ma ye fan to aban foto kesem ne fe no consolidated fund nim. Na okay yente foto from ever bomb na me catch na nam say I'm sorry you'll be disappointed. Nana bless my cat me nyina ntwan fan chiro bia enye kufa no nko na enye mamonana se dwo mama na bebo se ba omia na bebo se ala na bebo se kwa na bebo. To be honest aban bie no betra Ghana abanya so betam $6 million bosumi afibia ana bosumi bia de ama ayi mensini baako. There's no government in Ghana you obey. And then the crow, me look my catch no, me first. And to be honest, some no I buy me catch no. And no me tell it. Say man can watch me can when me say can be say. And omun yet. Oh, your politicians see. So Google $6 million. $6 million. And from one district. Ah, there be omun yet. Tana tell you, ever no so munye. Munye. But no se me ni ekon ye. Empuntu nyuma o se koso e we ya ne important baby a ye kwakutu sality omi. Nyame ro chamro be ko lease agreement na won sense bebre aba no. And say be see factory say ye be see o chamro be kom na me wura Nigeria. Say unya West Nigeria for so utility oba. O come so ba betubi me do be run Nigeria for once at least is something far better than us. Do be run Nigeria no hu na Nigeria for so no eye omode no even before kwaso me sha say kratu eti efa sa 1% development fund no me na ka me nya ya anka omunye le sa mamu o na ke entam sika ni nyina fama assembly na no ahemfo na ka mo hweso mfa sem afi sika bai ye de be ye ABCD ba no krom ye se o monye akufado wonye mahama wonye ba omia wonye ala no obie no be ye on tam $6 million emfa nche mensini ba ko nsa da abro mo komo fan ekam da bia ko so mo $6 million no e be twia mo $6 million no o mo ne ba be twia common fund ni nyina. Now common funds come ya kwa go fro especially campaign time. Eto mo nyana nanom nnukra omno no. E se do na me ka kire no mba o me kan se enya mo nyana na to adwum mo nye to no. But ye spend e bebre kra wo so sa. Ye spend e bebre kra wo so sa. Enya do me ye nana. Ah because omo no nnukra o me ye se na na onim se $6 million na see farmer infant municipality in Guanum. Ebetua all district assemblies common fund. I'm a big class actually. District assemblies all Ghana nyina. Every quarter be that 250,000 no. Ebetua ni nyina. I'm a biasa. It ngado meye. But the me press say e wo ya ne mpota ba bi e baba ye sa lithium mine no. O se ye preba mpunto no e ko honom. Alice ye fanye case study. See, I say you trying. I'm incompetent. I'm born into the same obuasi to God. I'm obuasi esa ya. Ya man infante mine.
anya hyesode se ampa wede ye sua bibi de free ne abesle twam kodem ya ka kire ho say yes ye mistake ya bon ya bro enti amanfo wo boase ba se nese ade fefede kesese aba infantima potem a ya de ye case study ya build Johannesburg e wo fantiman ya ka kire ho saa ni nya abro ne pesemi nkominya no abro ne pesemi nkominya no ni amani pebebre ni abra one place man be koso opportunity say e man ne koso a e say kro no kakra ni pebenya dintino onyane de obedi anu anu wonfo bia ho biem eti no kwa santima pada sibro sebosu ye otoso bienu na ni abri enye se bi oda sibro trisika o enye se santima mpo hine wo trisika o bani pabane semne abro be ye ya hye pen fotirment no wo chance se se me man wa ye be sawkro no mo adidi ho obe sawkro no ja akotra ne krom no obedidi kro no so they see a baba to lithium e wa wo ya ne potamu a we should have a development plan for that community, for that municipality. Who that development plan? Muncha enfantire ye. Said the next best 3, 5, 10 years ni senior person a chrono eye. Ye be ni say ya we sam near to 15 years ni akata amana ni nyina so ye be kata so podia ni akata amana ni nyina so na kron sada empan sa unya ne papa bia wom ade kwa yese be ayi astrotef tie mu enu anu na ebose nkra benya ba bia di agro ade ne tufo mogudie wo ye manmu na so sebi empuntuo eboye more especially communities na yetu yes amine no eno na no man tibeti so ko parliament so bani abre na ye legalize we na we be me anya scrams mu nim dem o keka gold diamond oil amwa ye we da mu nye serious o man we gold diamond bauxite manganese amwa Ghana eno antimi ama Ghana anya ska we eno ma Ghana sika sama koye abron do so man mu dodo pesemi kumnya ne too much obekọ anipa babako na ne abra wo kanse bigede eye ni onu benya onu personally no benya adi bibie ye interest o ye man mu everything is about interest. President Nanado Danko Akufo-Addo, under your regime, mama a development plan from Fantiman. Mama ye won say ampa, this is the development plan of Fantiman. Nanado me mention me some bisano no. Government should bring you their plan. You follow plan no. Yani aji ye to lithium yani aji ye to lithium me se ma on fi shedu no machi na sa kwotwe ewo ya ne potamu na no me kan se mo ni akon na se de no apem Ghana abanya eno me boa yen se one person put na aban se woni be boa ewo ya ne potamu a give us the development plan. Samuel Abujinapo, give us the development plan. Now you say, ewo ya no ye pese ye the Johannesburg of Ghana. So to anyina say na kunkum pa ka de be akoko Johannesburg wakọ ojo ho because ho fe. The same gold ne diamond ne bauxite etua e bia na etu no honom. Uko obo ase enye wakono. Time. Make kwabra ni misu abuafu. Na na do obo ase to South Africa ho e na no obo ase to South Africa ho. COVID bed nam dia to ma nyina so ma nyina na ho kire. Na de pe ba na se de hutu bi dia mo de mo ntia ase.
ya tete ho se ya na manfo aba no ma bedi no ma ye setam na kronda so timba bi etim na hemfo ne benso no sebi sikapene community ani sikani brenti o so mka politicians ba ya click on kakra ni ache kakra bi ase atuma mu ni akata kata so na wo manfo ho kire obo wo yes aye paboni ni o yina ba yes anu be wuntam Messi dia wo ya be yensusudua e dia ma Adam mining communities o Ghana ne emuadi ni omunni nko yem de ya mo yin popone fo mo yin mo yawutifo mo jesawu na wie omunni nko ba ne akadi yanim no na me kato se Nyankopon do Ghana dwen Ghana on to the stand say eni kwase ke atimi e wo mke wo mu sa hwese ewiase e dane nani na ade ma wiase eni dane no ebe wie peye no oni bia dom Ghana de nyamenya ebiem ade ade na mema wiase eni adane na ne body no Nyankopon de bia dom man Ghana amai say na obi we have over 100 countries no wiase amai say na etu sale to me bi nyame dwen obat ne mo empenifa dwen boni pesemi kuminya show mutimu ma and unfortunate nyame dia mayen ai papa ni odi adom yen but se nyame na si ni to hene dia unfortunate wa me bad leaders bad selfish self-seeking leaders and odi amayen the next 20 years and papa yes, and Massa Mariasan, not Ghana, Saba Yabi, not Ghana, that's what me be a timusa. Because of my MPP criticizing MPP, and NDC criticizing NDC. TMPP who MPP be a say papa, and this who NDC be a say papa. Not the same MPP in a opposition, no, me criticize the same thing. No, so if you say papa, no, our opposition. We are sick. Men to say we go home. Yabe. Ebi ameka tro ye yare enye mpanifo no ko ye tememfo no ye yare because of 200 300 100 ne benya free mpanifo ntu no ye fisi bibia ye okay openia tambese $1 million $30 million e shed account o ma 300 Ghana sisi ko di nsemu na o di akire o man be bonti because of 300 Ghana we are sick so we ento sabi because enaya NPP wo power no dey be make me say NPP for me me ahwed president for them aka say man pani ne okoi enye because NDC ni kabaka so ya amanyosem ba ye kana to din ba NPP be opposition na ade na otena NPP abamu aka se na ye no wo be ka ho asem say ade we de enye wo yiri paboni ni ye yare so we are sick Ghana. And you penny for no come no more, almost different sickness level cry. Bear yard and the chain ace. And you drew a dear co womb because Pessamin Kumina Shemadodo, partisan politics, and the Didio Maimu. And this is what the Papa Bio and people would die, and people who are the Papa Bio and this would die, near who be upon it. Yeah, sweet to me if you want him kind of crime to any. The finance minister cracks, yeah, and people need to be cancer because of slow. Sinyami ad watch na. Meruba ko Nigeria. Story me catch name make your stories from Nigeria about Nigeria lithium mining. Ne hwe mfaso de omunya free so ne fa to ye de ehu. Ye nyina ye bi micro. Me didi akwasinsia. Yakopon ya ad watch na. E be say de ahia. Ancha kase akoma akwa ware wa Asante. Mampo so MCA for Asante Mampo. So mi chia onde. Ana pray. Watch na. Ebeto aso asemidika asemyidika inna beka akwasi